مسابقه بونفوز جام جهان 2018 مسابقه است که با مکان‌های دلفریب و رنگین دل میلیون‌ها مخلصان فوتبال را به خود جلب کرد. این مسابقه نشان داد که فدراسیون روسیه خیلی هم خوب به این جام جهان آمادگی دیده است. تلویزیون ورزش بار اول از مکان برگزاری این مسابقه با بیننده‌ها گزارش‌ها آماده کرد. 12 ورزشگاه، 11 شهر، 32 بازی، 32 دسته منتخب، 64 بازی. این همه را تلویزیون ورزشی وطنی برای بیننده‌ها انعکاس کرد و ما توانستیم از مکان برگزاری مسابقه گزارش‌های مستقیم به بیننده‌های تلویزیون ورزش بدیم. حالا ما درباره خود از شرکت خود در جام جهان 2018 با شما قصه خواهیم کرد. Maybe the next game we're gonna go. Hey, hey, hey! جوی بودوباشی فوتبالبازان تیم منتخبی آرژانتین 2018 و حساب می‌رود و این توجهی برای دسته منتخب آرژانتین و دیدنی در همین ورزشگاه خواهیم شد. امروز ما لیونل مسی، گانزالو هیگواین و همچنین بیرون ورزشگاه میدان نبرد فرهنگی دو طبقه با تماشاگران تلویزیون ورزش این حال ما Mo Salah running down the way. برای ما مهم بود که بار اول در مسابقه جام جهان 2018 چگونه این کار را آغاز نماییم. در این جام جهان اصلا ما تجربه کافی نداشتیم و با ما رهبری تلویزیون ورزش که الکی تجربه خوبی اشتراک در چنین مسابقه و شهرهای باحشمت اروپا و آسیا را داشت کمک رسانید و ما توانستیم از ورزشگاه لوژنیکی و همچنین این مسابقه در نخستین روز دیدن نماییم. روزی اولین کاری ما از ورزشگاه باحشمتی لوژنیکی آغاز گردید. گرد و اطراف آن قبای ادانه داشت. در همه میدانهای جام جهان منطقه برای مخلصان یا خود فنزان تشکیل شده است. خودی ورزشگاه لوژنیکی برای این مسابقه از نو ترمیم و تردید شده مبلغ نوسازی آن 24 میلیارد روبل روسی را تشکیل کرده است. در داخل این ورزشگاه تمام شرایط برای مهمانان و مخلصان فراهم آورده شده. در دو قبت برای نمایندگان وسایط اخباری عامه مرکزی مطبوعاتی با همه تکنولوژی نوین مجهز شده است. وقتی وارد لوژنیکی شدیم از تماشای آن حلاوت بردیم، زیرا نمای آن واقعا زیباست. санаи 14 июн зиёда аз 80,000 тамошобин ва ҳамзамон гурӯҳи эҷодии телевизиони варзиш шоҳиди маросими кушодашавии ҷоми ҷаҳон 2018 хоҳад шуд. ҳамзамон пас аз маросими кушодашавии нахустин дидор бо иштироки мизбони мусобиқот тими мунтахаби Русия ва Арабистони Саудӣ баргузор хоҳад шуд. баъди дидан кардан аз варзишгоҳ дар як ҷамъомад ширкат намудем. инҷо бори аввал нафароне ки гирифтори бемориҳои гуногунанд дар ҷоми ҷаҳон қабл аз оғози бозиҳо ҳамроҳ бо футболбозон ба майдон меомаданд.
баъдан аз шоми шаҳри Москав дида намудем. рӯзу шаб дар кӯчаҳои зебои шаҳри Москав тамоми мухлисони футболро дидан мумкин буд. то он вақте ки дар ин рӯзҳо дар пойтахти Русия набошед, аз зебогии он ҳаловат намебаред. рӯзи аввал фаро расид. нахустин бозии ҷоми ҷаҳон 2018 миёни мизбони мусобиқа Русия ва ҳамчунин дастаи Осиёи Арабистони Саудӣ. қабл аз ин бозӣ ҳар ду сармураббӣ ҳам бо боварӣ калон гуфтанд ки ҳар ду даста омода аст. вале моро чизи дигар дар ҳайрат гузошт. анбӯҳи мухлисон. бори аввал дар тамоми варзишгоҳи лужникӣ мо мухлисони сершуморо дидем ва мо тавонистем кори худро бори аввал дар анбӯҳи мухлисон анҷом диҳем. акнун аввалин рӯзи корӣ, нахустин рӯзи футболии мо шурӯъ гардид. чун анъана пеш аз ҳар бозиҳо сармураббиёни дастаҳову футболбозон дар назди намояндагони васоити ахбори умма давоми 20 дақиқа аз омодагӣ ба бозӣ ба суолҳо посух медоданд. аввалин нишасти хабарӣ бо ширкати сармураббии Арабистони Саудӣ шурӯъ шуд. мо имкон ёфтем бори аввал дар нишасти матбуотии мунтахаби мазкур ки онро Хуан Антонио Питти роҳбарӣ мекард ширкат намоем. мутахассиси испанӣ бо як боварии том суханро оғоз карда омодагии дастаашро хеле хуб арзёбӣ кард. баъдан Станислав Черчесов ки ҷоми ҷаҳон имтиҳони сахту сангин барои фаъолияташ маҳсуб меёфт, оромона ба суоли хабарнигорон посух дод. мо ҳам бори нахуст ба сармураббии дастаи мунтахаби Русия суол дода ҷавоби мушаххас гирифтем. Телеканал «Варзиш», Таджикистан. Как вы оцениваете физическое состояние Дарьи Кузяева и насколько вероятно попадание его на завтрашний матч? Он в сборной на последнем сборе играл из-за травмы. Состояние его на тот момент, когда он прибыл в частный сбор, было не такое, которое у него должно быть в обычном состоянии, но оно уже намного лучше. Все тесты показывают, что его состояние улучшается не чисто визуально, а даже мы со своей тесты делаем, которые мы можем сравнить с Кубком Конфедерации, правда его не было. футболбозони тими мунтахаби Саудӣ дар тамринҳо ҳам рӯҳияи хуб доштанду боварии калон. онҳо бо ҳайати пурраи худ иҷоза доданд то давоми 15 дақиқа рафти тамринҳои ин даста наворбардорӣ карда шавад. баъдан дар ин замина тамринҳои мунтахаби Россия ҳам доир гардид. бо дастури мураббӣ Станислав Черчесов бозингарони ин даста ба тамринҳои худ шурӯъ карданд. барои мо ки ҷоми ҷаҳон аввалин таҷриба буд, аз назди варзишгоҳи лужникӣ мустақиман дар барномаи хабар гузориш додем. дар ин кор кӯмаки гурӯҳи эҷодии шабакаи мо ниҳоят калон буд. рӯзи бозӣ фазои берун аз варзишгоҳ ногуфтанӣ. мухлисони сершумор аз тамоми гӯшаву канори ҷаҳон ба тамошои нахустин вохӯрии мусобиқа омаданд. ҳатто ҳаводорони футбол аз Англия барои дастгирии тими мунтахаби Русия ба ин ҷо омада буданд. мухлисони араб ҳам кам набуданд. дар як маврид чунин менамуд ки онҳо наворбардори моро шинохтаанд. маросими кушодашавӣ бо иштироки сарояндаҳои хушовоз бо шаҳомати хеле ҳам баланд барпо гардид. Cannot get enough.
ҳамин тавр футболбозони рус дар аввалин бозӣ хеш тавонистанд дастболо шаванд. махсусан нақши легионери ин даста Денис Черишев, ки баъди осеби Загоев ба майдон омада буд, хеле калон ба ҳисоб мерафт. Мы не ожидали, мы верили и думали, что мы победим. Во-первых, счет будет 2-0, но 5-0 это сильно. Мы молодцы. Аравия не сопротивлялась. Нет, болельщики, конечно. Болельщики хотели сначала 3-0, потом 4-0, потом мы все просили 5-0. Пожалуйста, получите. Спасибо. Время рано кончилось. баъди анҷоми бозии аввали мусобиқа мо аз маркази байналмилалии пахши телевизион дида намудем. ин маҷмӯаро метавон ба як қароргоҳи махфигоҳи амниятие, ки дар филмҳои амрикоӣ намоиш дода мешуд, монанд кард. инҷо маконе аст, ки баъзе аз шабакаҳои варзишии ҷаҳон барои инъикос ва пахши бозиҳо барои худ студияро интихоб менамуданд. мо ҳам чанд мушкилии худро тавассути кормандони он ҷо ба сомон расонидем. баъди тамошои ин макон роҳ пеш гирифтем ба қароргоҳи тими мунтахаби Аргентина. шаҳри Бранитси, ки 33 километр дуртар аз шаҳри Москав ҷойгир аст. Федератсияи футболи Аргентина мавзеъи бисёр зеборо барои тамрину будубоши даста интихоб намудааст. инҷо макони будубоши тими мунтахаби Аргентина аст, ки дар ҳамин шаҳр ҷойгир мебошад ва бояд бигӯем, ки дар ин ҷо даромадан умуман иҷозат нест аз ҷониби муҳофизон ва мо ҷониби майдони тамрини тими мунтахаби Аргентина раҳсипор хоҳем шуд ва аксҳои футболбозони беҳтарин тими мунтахаби Аргентина ҳам қабл аз вуруд ба ин макон ҷой дода шудааст ва он ҷо навишта шудааст, ки bienvenidos, яъне ин маънои онро дорад, ки хушомадед. барои ворид шудан ва наворбардорӣ кардан аз машқҳои дастаи мунтахаби Аргентина мо чанд муддат дар назди дарвоза интизор шудем. ҳоло тамоми рӯзноманигорон ва намояндагони васоити ахбори омма барои вуруд ба майдони тамрини тими мунтахаби Аргентина дар навбат истоданд. Ба ҳамин хотир мо ҳам инҷо навбат гирифтем ва пас аз чанд лаҳза бо иҷозаи албатта масъулин вориди майдони тамрини мунтахаби Аргентина мешавем. баъдан футболбозони тими мунтахаби мазкур ба майдон омаданд. Анхел Ди Мария ронанда ва Мессиву дигар футболбозон мусофир. бори аввал Месси, Маскерано, Ди Мария, Дибала ва дигар ситораҳои футболи Аргентинаро аз наздик дидем. ин машқҳо тайёрӣ ба вокурӣ бо Исландия маҳсуб меёфт ва баъди муддати хеле ҳам кӯтоҳ мо тарки майдон кардем. тамрини тими мунтахаби Аргентина идома дорад, аммо бо сабаби он ки дар низомномаи умуман Федератсияи футболи ҷаҳонӣ FIFA 15 дақиқа барои рӯзноманигорон вақт ҷудо карда шудааст, мо ҳам 15 дақиқа дар тамринҳои тими мунтахаби Аргентина ширкат кардем. Аммо бояд бигӯем, ки мо начандон гӯем, ки ҳиссиёти баланд дорем, зеро Месси ва дигар бозингаронро аз наздиктар дида натавонистем ситораҳои футболи тими мунтахаби Аргентинаро. Вале ба ҳар сурат бозиҳо дар пеш ҳастанд ва се бозӣ ва умуман чанд тамринҳои дигар тими мунтахаби Аргентина дорад ва мо ҳатман аз наздик бо беҳтарин бозингарони тими миллии Аргентина хоҳем буд. аз ин шаҳрчаи назди Москав роҳ пеш гирифтем ба варзишгоҳи Спартак. дар макони баргузории ин бозӣ бояд нишасти хабарӣ бо ширкати Хорхе Санпаули ва футболбози ин даста Николас Таляфика як рӯз пеш доир мегардед. то оғози шурӯи нишасти матбуотӣ мо аз варзишгоҳи боҳашамати Спартак дидан кардем. инҷо варзишгоҳи Спартак аст. дар ин майдон дастаи овозадори кишвари Россия Спартак Москва бозиҳои хонагии худро баргузор мекунад.
طبق نقشه فیفا در این میدان 4 بازی جام جهان 2018 برگزار خواهد شد. اولین دیدار میان دسته‌های منتخبی آرژانتین و ایسلندیا 16 ایون برگزار می شود. احتمال است که در این میدان مخلصان سرشمار را ببینیم. بودن لیونل مسی یکی از ستاره‌های درخشان فوتبال معاصر با رفت بازی شکوه و شهامت زیاد جمع کرده مخلصان سرشمار را به خود جلب خواهد کرد. ҳамин тараф нишасти хабарӣ бо иштироки сан-паули дар яке аз толорҳои вардишгоҳи мазкур доир шуд. нахустин суол аз ҷониби рӯзноманигори Бангладеш диққати ҳамагонро ба худ ҷалб кард. ӯ гуфт: чаро Лионел Месси боре ҳам ба нишасти хабарӣ намеояд? сармураббии мунтахаби Аргентина аз суол дурӣ ҷуста қайд кард, ки ин кор аз қарори ситоди мураббиён вобастагӣ дорад ва ҳатман дар навбати дигар дар нақша хоҳем гирифт, то Леоро ба нишасти хабарӣ орем. рӯзи бозӣ ҳеҷ кас бовар надошт, ки қариб 80% мухлисон дар ин майдон танҳо ба хотири дастгирии мунтахаби Аргентина омаданд. ин гузориши мустақим аз назди Спартак. ҳаводорони ашадии ин даста ба мо халал ҳам мерасониданд, аммо ҳамаи ин бо хубӣ ҷамъбаст шуд. با این حال ما در نزدیک ورزشگاه اسپارتاکی مسکو قرار داریم و آرژانتین و ایسلندیا دسته‌ای هستند که در گروه دی مسابقات جام جهان 2018 با هم رقابت میکنند و این حال مخلصان و هواداران آرژانتین در نزد ما هستند و امروز ما لیونل مسی، گانسالو هیگواین و همچنین پائولو دیبالا را در هیئت اساسی دسته منتخب آرژانتین خواهیم دید و باید بگیم دوستان عزیز که منتخب آرژانتین اشتراکی فینال سال 2014 به حساب می رود و این البته یک نشان از آن است که منتخب آرژانتین مدعی برای به دست آوردن جام جهان 2018 به حساب می رود و عموما در ورزشگاه اسپارتاکی مسکو امروز یک بازی جالب با اشتراک تیم‌های منتخب فوتبال ایسلندیا و آرژانتین خواهیم دید. аз рафтори мухлисони Аргентина бармеояд, ки гӯё ин даста дар ин мусобиқа ғолиб омада бошад, аммо бояд гуфт, ки фарҳанги мухлисӣ танҳо ба дастаҳои Амрикои ҷанубӣ зеб доштааст. این قسم یکمی برنامه بود که با شما قصه کردیم، مخصوصا بازی میان منتخب‌های روسیه و عربستان سعودی، همچنین آرژانتین و ایسلندیا که هر دو هم در شهر مسکو در ورزشگاه لوژنیکی و اسپارتاک برگزار گردید. اکنون در قسم دومی برنامه هفته آینده ما در مورد شرکت در بازی‌های دیگر دسته‌های منتخب خواهیم گفت. اونجا واخوری با کریستیانو رونالدو، سادیو مانه، فیلیپ کاوتینیو، تییاگو سیلوا و دیگر ستاره‌های فوتبال البته شما را انتظار است. حتما ما را پیگیر باشید.